I evo nas opet, nastavljamo sa ovom stazom, jest da smo pri kraju, pa ćemo ovdje kraj druge i početak treće ujedno. Neko nas je sa leđa neki žukac napao. Ma gotovo. Ja. Bježi. U glavi nam ozvanje i onu sam epizodu tamo prekinuo. Nadam se da ne zamjerate. Evo ovdje smo je završili, treba da se završi, ali nekako, znate, ne mogu na YouTube-u da izbacujem klipove duže od 15 minuta, ali dobro. Nešto kaže da ne mogu još da verifikujem to, ali nadam se da ću uskoro moći. Ovdje samo sad vidite kakav lijep odrađen snimak. Inače u igrici nema eksplozija, a da. I sada se budimo, ni ne shvatamo ovdje, mi se budimo, mi smo kao vojnik koji treba, ovo se vraćamo nekoliko godine unazad i mi smo vojnik koji treba da spasi onog gospodina Fischera, pošto je on zarobljen, a mi smo neki drugi lik, sad mijenjamo lika. Šta je ovo, ovaj mrtav? Gotovo. Gotovi su oni. Ne mogu oni, inače nemam baš sve iste ni skillove ovdje, ne možemo ono znati da ih markiramo. Pa ono nakon onaj način da ih pucamo, ali imamo sličan skill kao kad smo onaj. Inače ovaj lik se pojavljuje samo u ovom dijelu igrice. Nema ga, ne pojavljuje se, bar da ja primijetim više ni. U ostali. Inače ovaj snajper na krug ga pokrećete, na krug stisnete i on aktivira snajper na puškama koje imaju. Veoma korisna sprava, eto vidite, ja sam onu pušku naprijedio sa snajperom, a još ima prigušivač. Mada ne znam nešto, nije baš sad tako da kažem nešto pretjerano je dobro. Joj, ovdje smo odradili sjajan posao. Sredili smo ih ko žabe. Sve smo ih pobili. Što je najbolje s ovim, u ovoj misiji nema ograničenja metaka, jer glupo bilo da ima. Moramo da spasimo sami sebe. I to je onako solidno. Ne znam, trebalo bi da ovo stane ova igrica u jedno 10-ak epizoda, još možda više, možda manje, tako tu je neće između. Sada ćemo da bacimo jednu bombicu, inače ne se bacaju bombe kao u velikom broju bar igrica koje sam ja igrao, ili na G ili na F se bacaju bombe. Tako neka ta dva slova. Sad nema već metke, nećemo ih štedjeti dripcime kao što je ovaj. Opa.
Dobro, malo gubi vrijeme dok je repertira, ali dobro. Dobro koka, znači puška roka. Kada ne bi, ja više volim da igram tiho, ali ova puška ne može, ja mislim, prigušivač. Nema tu opcije. Ma, promoli glavu. Gledaj, tamo kad mi se strašno meci, on je promolio njušku. Loša, ovdje smo imali ove burence, ali ja ne volim da pravim eksplozije. Mislim, u nekim igricama eksplozije su pretjerane, na primjer Call of Duty i tako. Te igrice, onako Call of Duty, sad ne znam, mislim da se iskvario u nekim posljednjim dijelovima, ali čini mi se da je Modern Warfare 3 zanimljiv dio i da tako. Da Modern Warfare 3 bi vam preporučio i Modern Warfare 3 da igrate. Ovo sad Black Ops, mislim, malo previše pucačina, previše svega, eksplozija, ubistava, nekih animacija glupih, bespotrebnih. Da, Far Cry Primary, sa one ljubitelje survival igrica tako tog tipa. Ako niste čuli, pogledajte na YouTube neki klip, zanimljiva stvarno igrica. Vi pa možete sve da pravite u tom okruženju kao pećinskih ljudi. Kao sve ima taj jezik, kao neki njihov nerazumljivi, nešto što blebataju, ali imate prevod na engleskom ili na jeziku na kojem stavite. Opa. Gotovi su. I pogledajte, inače i kad kraftujete nešto ili pravite, kako ko voli da se kaže, onda se tačno vidi kad pravite luk, on uzme drvo, pa onda to drvo zateže, ili sjekiru uzme, napravi šupljinu u drvetu pa ubaci kamen i tako. Ima to lijepo, sve je lijepo napravljeno i kako treba. Evo, stižemo da spasimo sami sebe. Zanimljivo, to ne baš ne kapiram, možda je to bilo i objašnjeno u onom snimku, ali ja baš i ne kapiram zašto da služi ovaj dio, kao kad smo mi zarobljeni pa nam pomaže ovaj ovdje vojnik. Gotovo. Za ovog nisam morao koristiti snajpera nekako. Volim ovaj nišan za ove puške za puške malo znate. Mislim, ovaj jeste precizan kalašnjikov, dosta moram priznati, bar mnogo precizniji od one puške koju ja koristim. Opa, ovdje su se okupili, ljudi, ubili su nas, to je sjajno, osjećam se fenomenalno. Gdje su nas vratili? Ovdje. Pa dobro, nisu daleko. Ovdje ćemo i sad čekati, nećemo ići tamo. Ajde, dođite si se. Ovdje je možda sigurnije. Gotovo. Tamo ne vjerujem da je sigurno dovoljno. Prošli put su nas sredili. Inače, lijepo dijelo. Mislim, onako. Mislim, jesu ružno, ali kad pogledaš facu nije baš to toliko. Kalaš također, evo možete vidjeti, ima dosta municije. Evo, tu nas muče gospodina Fischera. Ne ovoga gospodina. Ovo je specijalac, mislim
I da njega muče ništa strašno. Vidite, da li smo to mi? Da jesmo, nas su bili zarobili. Vidite naši glas, naše sve. Evo vidite ovog, moglo bi se reći da je ružan, nije nešto pretjerano lijep. Ja, ljudi, otprilike ta misija, ova, mislim misija, opa. Sada ćemo malo preferirati eksplozije, zato jer ovdje je stvarno pakao. Kako sam dvojicu skinuo. Gotovo. Vidite, vidimo, ajmo ono bure da im raznesemo. Tako. Ajmo burat, sad moramo da gađamo. Joj. Ne. Jesu ovo naši prijatelji ili neprijatelji? Nekakvi. Ono je naš prijateljski avion, da, evo, uništi sve ljudi. U ovom trenutku naše su spaseni. Da, ovo ćemo malo promatati. Dolazimo ovdje. I ljudi, prešli smo i tu misiju, vidimo se u narednom klipu.